anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Yes, kuhana ate mwiroreri wakwa wa Just Kenya Official ni doka origi haha thiini wa channel eno ya Just Kenya Official nigetha ngoro ngikumenyithia maria makoretwo makihanika thiini wa nyenda citu cia mohoro. Na riu ngithiruka kuria thiini wa mitandao ya kijamii turaririria haria mwena wa Facebook ni gukoretwo na kaundu karia karathi na mbere haria no ngirora kaundu kau karahanika, yani karakorwo gakihucisha mundu ogwitwo Karangu wa Muraya, na ningi pia ni gukoretwo na Essy wa Willy. Ni kurahanika ni ugiririkana na uririkane wega hindi ya muthenya wa ira hau ni kurare na event ya waithaka wa Jenny, na amwe aria marare makoretwo makiingira thiini wa event iyo ti ungi ni Karangu wa Muraya uria arari aki MC thiini wa event iyo. Na riu Essy wa Willy akiaririria kuhusu uhoro uyu ni araugire ni kurare na kiundu, yani ni arakorirwo gizuiwo kuingira thiini wa event iyo. Riu akiandika thiini wa mtandao wake wa kijamii ni arakorirwo aki-expose conversation yake na uria urerikana gukorwo Karangu wa Muraya, lakini hihi bado gutire kuraonekana kana gutire kuramenyekana uhoro uyu thiini. Riu Essy wa Willy ni arakorirwo aki-expose kana Karangu wa Muraya ni arakorirwo aki-expose conversation ino. Na riu iraugo haya, kwani kuna vitu kati yangu na wewe na sijui, yani ati unalipa 10k nisipande kwa jukwaa. Thank you, tell Paul we have bet if that's the only option I have. Paul ameniambia nilipe 20k kupanda hapo, sawa. Yani kulingana na conversation ile irakorirwo gishoyo hau na kurereka Essy wa Willy uria eretheria kauga ati conversation ino irakorirwo igisambazwo ni Karangu wa Muraya MC. Na riu ironania ati Karangu wa Muraya ni arakoretwo ati kulingana na madai maria Essy wa Willy aigite ni ati Karangu wa Muraya ni arakoretwo akiriha mundu gwitwo Fauro uria arari security akamuriha ngiri 10 nigetha Essy wa Willy akorwo akigirio kuingira thiini wa stage ya waithaka wa Jenny. Na uria Essy arakorirwo akiuria Fauro uyu, basi Fauro ni arakorirwo akimwira ati akorwo akiriha ngiri gibao nigetha akorwo akihamba thiini wa stage iyo. Ungikorwo wina woni uriku thiini wa story ino ira irahusisha Essy wa Willy hamwe na Karangu wa Muraya MC? Digira hawe thiini wa comment section. Nijitagwo Just Kenya Official, eno ni Just Kenya Official TV. Korwo ukisubscribe tuonane kahinda gatari karaya.